radio that makes you happy. Radio Inkezo. Sanibonani bafethu, ngibingelela ngiphinde ngamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili. Lami igama ngumfeze uNtuthuka ukhumalo bathi la sibona amagumeni. Mawuthi usemusha la ekhaya, ngicela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike. Okukhulu kunako konke bese uyashare. Ngaza kwethu kube mnandi nje kube nje yana. Sibone nje bafethu uthande nisipha lona laphana. Siyabona kuyakhula laphana ama-subscribers. Njengamanje silaphana ku 14,000. Ngicela nizisho-ke ukuthi nobe kade ngaka-subscribe naye subscribe ukuthi nje kuphelele unyaka sesiku 15,000. Ngaza kwethu niyazi ukuthi makulesikhathi lesikhathi enginilethele khona indaba ehamba phambili noma izinto ezenzeka laphana endimeni yamaskandi ngale kokupholisa amasengo bafethu ngizohlala odabeni enginilethele namhlanje noma edabeni engifuna silibheke. Into engifuna sibheke namhlanje ngifuna sibheke laphana iCD promo kaMkhathazi. Sibonile bafethu kuvungazela abantu abaningi, sokhumbula ukuthi akukhona okokuqala yenzeka into enjenganalena. Kuyenzeka laphana unjobo laphana ke into engathi noma mhlambe iyamsebenzela naye wakwayenza kube khona into engathi ingumkhobanyana nomkhathazi laphana. Khona ingoba mayiqala laphana ithi mana ngisule. Into efika ivele laphana kwipromo kuvela laphana abantu ababili abasembedeni laphana ke. Lo munye mayithi bekuthiwa ingoma ithi mana ngisule, abonakala thatha ithawula laphana bese yanqamuka ingoma kuvele laphana kukhuluma uMkhathazi. Kodwa ke abantu abaningi babesheke beyibuza impela ukuthiwa mana ngisule yini lesulwayo, yini esulwayo Mkhathazi yini esulayo. Okay, abantu bathe sebabona laphana i-album bayizwa lengoma ithi mana ngisule, basiqhubeka nokucacelena umubani ke ukuthi ithini njengoba siqhubeka esho ukuthi mana ngisule inyembezi laphana ke khuluma ngestory sakhe sebhlungu naye laphana. Kodwa ke engicabanga strategy bekade sisebenzisa uMkhathazi strategy esisebenziswa into efana nazo onjobo laphana ukuthi umuntu mhlambe ofuna ukuzwa ukuthi kusulwane athenga iCD bese ke mayifika engomeni athole ukuthi akuyona mhlambe lento kade icabanga. Ngathi strategy naye esimsebenzele kakhulu ukuthi atrend laphana enkundleni zokuxhumana. Ngicabanga ukuthi simsebenzelile futhi uMkhathazi ngoba simbonile naye etrenda. Abantu abaningi bakhuluma ngayo, uSimomoza nobani banabo bakhulumile nabo bachaza khona lo ukuthi yini lena eyenzo uMkhathazi. Mina ngazi ngizofisa ukuzwa ukuthi wena mhlambe usibona sikahle nestrategy mhlambe esebenza abaculi ukuthi kube khona izinto abazenzayo laphana ukuze babambe itrend, noma mhlambe siyabheda umuntu angacula ingoma kube yona ingoma ezomfaka kwi-trend laphana. Ngazi ngizofisa ukuzwa kuwe mina mhlambe ukuthi uPaula uthini ngalolu daba. Ngaza kwethu bekumnandi ukubalana bafethu, sokuleso sikhathi nami sengithi ngiphuma kanjena. Ngizocela kuwe ukuthi ube nosuku olumnandi lapha. Ningakhohlwa ukusubscribe, ukucomment, ukulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi. Ngithanda yabareulale umuntu umemezana umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi yivula likajama